Good, thank you. Mwiroreri wito ugethi na mbere na kwirorera Inooro TV. Yes. Tomo imerera turathi na mbere tukimarehagira magite giki gia president toria maroka magitaragwo reke tuthie ginya kuria mwena wa Girigiri county ya Nakuru na kuo tuone uria kurathie na mbere Girigiri county ya Nakuru. Simpige makofi. Oyo ni mbunge wa Girigiri Mheshimiwa Martha Wangari. Aya. Asante sana. Kwanza ni kushukuru sana. Kwanza nianzie kwa Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi hii na kutufanya tuwe na uchaguzi ambao umekuwa wa amani, haujakuwa na vituko. Ya pili ni vizuri pia nishukuru IEBC ama tume ya uchaguzi kwa kazi ambao wamefanya. Tumekuwa na uchaguzi ambao hujakuwa na vurugu, hujakuwa na vita, hujakuwa na nini, umekuwa smooth kabisa. Na nishukuru pia security organs wetu hapa wameweza kuhakikisha kwamba usalama uko sawa sawa, na vile vile nishukuru wana Gilgil sababu wameweza kuidhinisha kwa asilimia zaidi ya 58 kwamba wako na confidence na uongozi wangu na kunipa niwatumikie muhula wa pili 2022 to 2027. Na vile vile nishukuru wagombea wenza wangu sababu tumefanya siasa ambayo haijakuwa na fujo na wameshakubali matokeo na wamesema kwamba wamekubali na watanisupport. Na kwa wana Gilgil ni washukuru sana sababu 2017 walisimama na mimi, saa hii wamesimama na mimi, ile kazi ambayo tunaendeleza itaendelea. Na la muhimu zaidi ni kwamba hata wale ambao hawakunipa kura, sasa wakati huu ni tuunde Gilgil ambayo ni moja na tutembee njia moja sababu uchaguzi umeisha na tutarudi tena kwenda kwa barabara kusema huyu ni wa nani ama huyu ni wa nani. Ni washukuru sababu tumetembea hii safari kwa amani. Na wale ambao pia wamechaguliwa kwa MCAs pia niwape kongole zangu sababu tumepata viti ambavyo ni vingi sana hapa Gilgil. Katika chama cha UDA tumeweza kupata 4 kati ya 5 na tumepata pia mmoja wa Safina ambaye ni kijana mdogo kutoka Elementaita ama kijana mchanga. Lakini pia kama Nakuru nafikiri tumeongoza katika uongozi wa akina mama. Tunajivunia kukua kwamba tumechagua gavana ambaye ni mama, senator ambaye ni mama, mwakilishi wa wanawake ambaye ni mama, na vile vile hapa Gilgil wamesimama na mama, ukienda Njoro wamesimama na mama, ukienda Naivasha wamesimama na mama. Tunajivunia kuongoza katika ile mjadala ambayo iko bunge ya thuluthi 3 za jinsia moja. Sisi nafikiri tumeonyesha kwamba akina mama wanaweza, na nishukuru sana Gilgil sababu wamesimama na mimi na tumeweza kuhakikisha kwamba hata wale ambao walitokea katika uchaguzi tuko na asilimia zaidi ya 65 ambao waliweza kujitokeza, na sio kidogo kulingana na vile mambo ilivyokuwa. Na nafikiri hata hiyo amani ambayo tumepata, tunaomba hata pale kwa national level na kwa kiketi cha president kwamba kukue na amani mpaka iweze kutangazwa na tume ya uchaguzi, kusikue na fracas, kusikue na vurugu, kusikue na vita, na tutakuwa tukiongoza maongezi hayo ambayo ni ya kulinda amani na tuweze kuhakikisha kwamba uchaguzi huu utaisha vizuri. Asanteni sana. Naam, Rashid na Lulu mkiwa studio. Good, thank you. Ucio ni mbunge muthure kuri itura ria Girigiri Mheshimiwa Martha Wangari agicokia ngatho thutha wa kwamukira certificate yake ya uhotani. Ni athurwo na andu a Girigiri mamuhitukia na ni arakimacokeria ngatho ni tondu wa kumuthura o rita ria keri athie na mbere na kumatungatira. Mheshimiwa auga egukorwo ari mutongoria wa andu othe, kambini ni cirathirire, riu gutire kumira bara ringi kuga wewe wa mwena uyu, wewe wa mwena uyu, urari mwena uria, urari mwena uria. Acha uhoro ucio riu ni wathira na kiaria uhoro wa bata wa kuiga thayu o tugietagira nginya moimirira ma giti gia president. Jeroge naona Mheshimiwa Martha Wangari ni acoka kiama kia UDA, acoka Girigiri kwena MC 5 ana mathuro na UDA na umewathuro na kiama gia Safina. Ndikuonania kwa Girigiri kiama kia UDA ni kiehotanira na Nakuru nituko tukimirumirira muno. He ndeto muheshimiwa ucio agweta no tutisikirite mukonde aigate governor yokore mutumia, senator yokore mutumia, no tutisikirite ki mukonde. No ni miario ya Martha Wangari thutha wa kuneyo certificate yake ya kuhotana giturwa kia obunge kia Girigiri koragwo kimwe kia icigo cia obunge ire 11 ciumbite county ya Nakuru. Tuko tukirumirira muno ucio wa Nakuru.
na wona twakinyita ndeto icio tugoiga ni tugukorwo tugikimenyithia mwiroreri witu haria hothe uri Martha Wangari atuikire mubunge ria mbere mwaka wa 2017 na nawe gakuongerera ari senator Mwamure aingirire utetine na eta nominated senator akiuga ndekwenda kwamurwo ringi kwenda kuingira akahuranire gitura ta andu ari angi na akihota ria mbere na coka a defend gitiko giake kia girigiri na anjiririe siasa tene anjiririe na andu metagwo Warembo na Kibaki Nurika na andu metagwo Warembo na Kibaki uguo niguo ingirire siasa-ini akirerwo tetini akirerwo agoka akinominatwo ni kiama kia ANC agicoka agithurwo ni andu akuria girigiri hau kabere tukuonete thini wa bica citu mheshimiwa Wakiri Kagucia ona kenetwika mubunge wa kuria Mukurwe-ini na nake Kagucia ingirire siasa-ini na kwamba gutika speaker wa county ya Nyeri no ni Jane Kiruthi ndageitheka muno Jane Kiruthi na arerorera no ni arera andu atiriri mundu agakunda tumai waigwa kwarituha ugakunda tumai neguo hau ndukwenda kunjira acha ni wora undu cio ni wora no ni sawa Jane Kiruthi ni ndageithika gucia nenge thicio cia tumundu uria guthia kugweta no ni ndaririkana ngo ndariri tuhutahutie aria mathuritwo na muno aria turakimenya guku Gikuyu-ini aria makirikitie guthurwo kana turore ona aria mareheririo aria marahotirwo turirikanie aria mahotetwo big names iria itumitwo parking kana mundu akero mainukite ri merito out you go kana kwiro jan out neja wa mbere ni mundu gwitwo Amos Kimunya oni mubunge arari mubunge wa kuria kundu gwitwo Kibibiri na no arari mutongoria wa aria aingi thiini wa bunge ya bururi ni arerirwo out neja mundu girerirwo out neja ni mwandiki munene wa kiama kia Jubilee etagwo Jeremia Kioni Jeremia Kioni na ona kenera ikirio ja na araruragira giturwa kia Ndaragwa kuria county ya Nyandarua ugo Amos Kimunya na mundu gwitwo Jeremia Kioni marari county imwe Nyandarua Ndaragwa na Gibibiri one county imwe haya mubunge ungi gwitwo Naomi Shaban wa kuma kuria kundito Taita Taveta na athuritwo maita mana kumwe na wa Taita Taveta ni araikirio ja Moses Kuria uria ni mubunge wa kundu gwitwo Gatundu South arendaga giturwa kia governor wa kuria county ya Kiambu na kiama gia chama cha kazi ni arerirwo out neja mundu girerirwo out you go ni mundu gwitwo member of parliament for Nandi Hills gwitwo Alfred Keter urari mubunge wa Nandi Hills haya kanini kega ni uratongoragia ithurano kuria kiama-ini kia Jubilee kana director of elections na no mubunge wa Kieni ni arahotirwo akienda gutetera kana gicari itiri gatatu gutwigatira aikari akuria Kieni haya mundu giagacoka retwo Richard Tongi ri arari mubunge wa Nyaribari Chache kuria mwena wa Githii ni arahotirwo mubunge wa tene wa Lang'ata riu aretagwo former aretagwo Nixon Korir ni arahotirwo ni Jalango haya Cliff Ombetari uyo ni renowned city criminal lawyer atetagira wakiri wa gutetera andu aria manyititwo na maundu megie wikinae ararugamite kundu gitagwo Bonchari Cliff Ombeta ona kene araigirwo thi haya riu mundu ungi uraikirio ja urendaga gitina ni mundu munene ni mundu witwa Nelson Havi Nelson Havi ni arugamirire amenyekire ndu akurugamirira ruhonge rwa mawakiri guku bururi-ini kana kiama kia mawakiri guku bururi-ini kio LSK na arendaga giti kia Westlands araikio ja neguo yes haya tugithie kundu gugwitwo Kirinyaga kuria Ndia ni kuga ati George Kariuki ni ahotete gutetera giturwa giake kia mubunge wa Ndia kuria county ya Kirinyaga na kiama kia UDA undu mamwitaga GK athuritwo na kura 35,000 na 31 na uhotani wake wanereirwo ni ofitha murugamiriri wa githurano gicigo-ini kia Ndia Francis Jogu thiini wa gitariro kinene gia kura cukuru-ini wa anake wa Barisho kuni county ya Kirinyaga gicigo kia ubunge kia Ndia yes okay haya na kwa kundu gwitagwo Matungulu Fabian Chule Mule ne yukitie uhotani wa giturwa kia bunge kia Kagundo na ke Stephen Mutinda Mule akahotana giturwa-ini kia bunge kia Matungulu icio tukoro tukimonia kogwo twero GK wa Ndia ni ahota kuria Ndia ni county ya Kirinyaga etagwo George Kariuki kana GK wa kiama kia UDA ni arikia kwanirirwo muhotani wa kiama
tutware matungulu kwa hotanwo ni Stephen Mutinda Mule niwe wahotana gite kia matungulu tondu nake Fabian Chule Mule ahotanite gite kia bunge gia Kagudo. Mule na Mutinda nio marari abunge icigo-ini icio na mahotanite iria cieri cikoragwo county ya Machakos. Madeka Fabian Chule Mule tumekuwa na election kutoka kwa MCA, Senator, Women Rep, MP kwa president, lakini tujakuwa na issue in Kangundo. So I can only say thank you to everybody mwenye ameparticipate, and now I think kama zile constituencies za kupatia results hivi Kenya itasonga mbele. Thank you very much and we are happy. Thank you. We'll work without tire, we'll work without favor, we'll work for everybody. Those who have elected me, those who have not elected me, from now henceforth, I'm Mheshimiwa wa Matungulu, not for those who elected me. We are going to work for all our people to make sure that they get equal opportunity in Matungulu, they get service, and will deliver service to our people. Ucio ni mwena wa Matungulu na riu ndenda tuthie nginya kuria kaunti-ini ya Naikuru tucemanie na mwandiki wa mohoro gwitwo Evans Asiba. Evans Asiba, kama unanipata kwa njia iliyo safi, tueleze ambayo yamejiri katika kaunti hiyo ya Nakuru. Naam, tuliosema ni hakika kwamba pengine kwa siku ya tatu sasa wakazi wa Nakuru wameanza kupata matokeo kutoka maeneo tofauti, na tulipo sasa hivi ni katika eneo bunge la Gilgil ambapo mbunge wa sasa samahani Martha Wangari ametangazwa kuchukua kiti hicho kwa mhula wa pili sasa, lakini moja kwa moja nitakuwa mwenye kuzungumza naye, na kabla nizungumze naye pengine niweze tu kumchorea mtazamaji wetu kile ambacho kimekuwa kiendelea hapa. Martha Wangari amejizolea kura 35,363. Madhenge Nderitu aliyekuwa akiwania kiti hicho cha Gilgil akiwa kupitia tiketi ya chama cha Jubilee akipata kura 19,764. Stephen Gadhimu aliyekuwa mgombeaji huru akipata kura 5,357. William Washira aliyepia mgombeaji huru akipata kura 428, lakini matokeo si hayo peke yake. Tumeona matokeo mengine pia katika eneo la Molo. Kariuki Gishuki aliyekiwania kiti hicho cha ubunge kupitia tiketi ya chama cha Jubilee alipata kura 9,888 akishindwa na yule mgombeaji wa chama cha UDA ambaye alikuwa mbunge wa eneo hilo la Molo, Francis Kimani Kuria akijizolea kura 34,500. Jacob Macharia aliyehudumu mwaka 2013 hadi 2017 akipata kama mbunge eneo hilo katika mgombeaji huru akipata kura 1,165. Vile pia kulikuwa na Nancy Njoki katika chama cha DP akipata kura 570 katika eneo hilo la Molo, ukifunga jamvi na Judy Chepngetich akipata kura 208. Moja kwa moja tu nitakuwa ni mwenye kuzungumza na mbunge eneo hili ambaye amechukua kiti hicho kwa mhula wa pili. Pengine tuambie matarajio yake ni yapi na pengine ni vipi anajihisi kuhusiana na swala hili nzima la ushindi ambalo pengine tu wakazi au wenyeji wa eneo hili la bunge la Gilgil wameweza kumpa mamlaka tena kuongoza kwa mhula wa pili. Pengine tu ukianza kwa kutuambia wewe kama mbunge, huu ni mhula wa pili, vipi unavyohisi, pengine ushindi huu kwako ni aina gani? Ni gatho ndiracokia muno tondu ndreciria gitirari campaign huthu no njokerie Ngai gatho ni gutukinyaniria haha, njokerie IBC gatho tondu twathia na gucagura na gutena na mbara, na njokerie na security organs ya guku tondu twagena na githurano gitari na issues, na njokerie andu agirigiri gatho muno tondu ni marugamire nani 2017 ndiramarutira wira nginya 2022, na ona tha ici ungirora statistics icio na numbers ura cioka ni magia na confidence nene tondu hari andu ana ndahota kugea na kindu gitagwo percentage ya 58%, ati hari andu igana rimwe andu 58 mena confidence, na njuge ni ngumacokeria gatho
ngatho muno ona aria turarugamite nao tondu ni maretekirire gwitikira na marauga ni matokeo maya ni mama na ni meherera koguo ingiuga Ngai atuteithie nigetha muhuro wa 2022 na 2027 turute wira hamwe na ningi njire andu agirigiri ona uria tarahete bado gukonde mubunge wao na murango wakwa ukore open nigetha tukaribisha andu othe turute wira hamwe na ongerera percentage ire raumirire ti othe maraumirire it's not 100% maraumirire kindu 65% na onacio angi matana umira mamenye turi hamwe muno na ona oni undu wa mahoya mao mundu ananjikirio na airtime othe ndiramacokeria ngatho muno na ngauga ati ni ndiri na nganja nitukota kumarutira wira na tutwarithie constituency no uri yagiri na ningi njuge hari maundu mara tukoretwo tukiaria bunge ni ndari senate between 2013 and 2017 ndirare bunge 2017 to 2022 na nitwaretie muno horo wa two-third gender rule na ndireciria okoro kuri county andu marioka ku benchmark horo wa utongoria wa atumia igukorwo iri na ikuru tondu kuma haha turi ginya MCA wa wodi eno turi ni mutumia MP ni mutumia tugacoka tugacagura kuma hare iguru kuma he senator kuma he governor kinya women rep atumia koguo no njuge ithi already ni twanjitie kuonania na ongerona na constituency 11 Njoro na Ivasha na Girigiri iratongoretio ni atumia na ni mahota gucoka iti na ti kuingi andu macokaga iti ngeciria ni kuonania confidence ya atumia makirutira andu wira iri iguru ginya kuri athuri. Vile mliosikia huyo ni mbunge eneo hili ambaye amechaguliwa kwa mkula wa pili. Sasa pengine akiomba tu kwamba wale ambao wana nafasi ya kujifunza kuhusiana na swala la gender parity wa Nakuru ni swala ambalo tutakuwa tukifuatilia kujua pengine ni vipi wengine watakao kuwa wamejizolea. Na kwa faida ya mtazamaji wetu ni kwamba Kuresoi North waliweza kupipia mbunge wa sasa atakuwa yule ambaye amechaguliwa kwa chama cha UDA ni Alfred Mutai akijizolea kura 25,365. Alfred Mutai amekuwa akiwakilisha eneo wadi ya Zirikwa kama ule mwakilishi wadi na sasa hivi amepanda madaraka na kuwa sasa mbunge wa eneo hilo baada ya kumshinda yule naibu speaker wa National Assembly kwa jina Cheboy Moses ambaye alikuwa anawania kama mgombea huru akajizolea kura 20,395. Katika upande wa Kuresoi South ulikuwa na waniaji watatu akiwemo Joseph Tonui kwa chama cha UDA, Matthew Lagat na vile vile kwa jina anaitwa SG akijamba amekuja kawa tatu. Na katika eneo hilo kumekuwa vile vile eneo la Kuresoi South kumekuwa na Joseph Tunui amepata kura 45,797 akiwa kwa sasa hivi ndiye ametangazwa kama mshindi wa eneo hilo. Na kufikia sasa kuna maeneo ambayo hayajatoa matokeo hayo kukiwa na Nakuru Mashariki, Nakuru Magharibi na vile vile Subukia na Bahati. Kufikia sasa bado hatujajua ni nani mshindi, lakini tutakuwa wenye kusafiri katika hadi maeneo hayo kujua pengine kufikia sasa ni nani amepata nini. Iwapo IBC tatupa tutaweza kuhakikisha kwamba mtazamaji wetu amepata taarifa zile za kiundani na kujua pengine nini kinachoendelea kila mahali ya kaunti ya Nakuru. Lakini kufikia sasa ni swala ambalo tutakuwa tukifuatilia kujua pengine ugavana nani ameongoza, useneta nani ameongoza, mwakilishi wanawake nani ameongoza. Punde tu pengine kabla mwendo wa saa 6 hivi tutakuwa tukipata taarifa zaidi kutoka kaunti ya Nakuru. Kazi kwa studio mimi Evans Asiba. Mwenzetu Evans Asiba ukiwa katika kaunti ya Nakuru, na kama ulivyosema kwamba tutakuwa tukirudi kwako ili uweze kutupasha zaidi pindi yanavyotukia. Tukielekea katika kaunti ya Kajiado tunaungana naye mwenzetu Wambui Masharia. Wambui Masharia kwa hanatia rushini roro na ni maundu mariko tumathire muthenya wa umuthi. Thengio muno Njoroge wa Githiji na togo wauga turi kaunti-ini ya Kajiado na guku mehaririria kana andu utari wa kurani ukirikirio ceceni-ini nyingi ihinda-ini riri tukiri thukuru-ini wa Masai Technical kuria onaku mathanduku maria mothe marari ceceni-ini no ni marikitie gugithurimo na makahitukio na ihinda-ini riri turakiona maabitha a commission ya IEBC magigithie na mbere na kurora na kinyi maumirira maria makiandikithitie niguo magikorwo magikimarekereria na niguo tugikorwo tukimenya no muhotani wa iturua itiganite gicigo-ini giki gia Kajiado ya gatagati. Githiji ni wega gumenyithia ati Kajiado ya muhuro oni marikitie kurekereria maumirira mao na Sakimba Parachina wa uri urahuranagira giturua kia ubunge wa gicigo kiu na tigiti wa kiama kia ODM akianirirwo ta muhotani na kura 18,592
kuria agicindite Katuta Samuel Katuta uria rahuranagira giturwa kiu uria nake rahuranagira giturwa kiu na tigiti wa kiama kia UDA na niwega ngumenyithia ati gicigo kiu gia Kajiado ya muhuro kwa ihinda iraya kana kwa itena ria maita mana mautongoria wa gicigo kiu Kato Ole Metito ni wokoretwo ari mubunge na kwa ihinda ona utuka ni aragikoretwo akieherera na kwa ihinda riri aragikoretwo akihuranira giturwa kia ugavana kiria guikinyiria riu tutakire turamenya maumirira makio na no wega ngumenyithia ati hari ma MC atano aria marakihuranagira utongoria wa wodi hari ma MC atano aria mahotanite utongoria wa wodi ithano iria ikire Kajiado ya muhuro ni wega ngumenyithia ati MC umwe uria urakurikana ta Paul Metuya wa wodi ya Entot Lenkisim niwe tu MC uria gicoketio aciagiana ni eru na gukionania ati ikaria Kajiado no amwe a Kenya aria makionanĩtie ati githurano-ini giki kiria marakienda muno ni utongoria umweru na kwa ihinda riri ni turakimenyithia ati guthurimo kwa mathanduku makura ni gukirikireirio ona Kajiado ya muhuro ona gugituika Kajiado ya irathiro ona gugituika mwena wa Kajiado ya ithuiro gutikiri maimirira mao matikiri mararekererio na ugu gutiri mundu uwe uri hotete giturwa kiriku gicigo-ini kiu kona muthenya wa ira ni kurakire na gwikururia hanini ni tondu kurari na ngucanio iria irakiyumirite thutha wa mathanduku mamwe gukionekana makiri na thina kana kuri na andu maragikoretwo makigeria gugikorwo makirikana ati ni marageragia kuhingura mathanduku macio na uguo niguo guikaire guku county-ini ya Kajiado na riu kiria twetereire ni gukorwo ati Kajiado ya muhuro ni marikitie kwanirira maumirira mao riu twetereire maumirira ma county ya magicigo gia Kajiado ya rugongo Kajiado ya ithuiro na Kajiado ya gatagati na guku Kajiado ya gatagati turamenyithia ati ndagika oro yothe kuma riu no magikorwo magikirekereria maumirira mao na wona icigo iria itigaririire wona cia kirekereria maumirira maya magucoka makirehwo ceceni no irio ni ceceni nene yotari wa kuracia county na hindio nirio tugikorwo tukirumanirira na kumenya no woyukitie iturwa ithatu cia senator cia governor na giturwa kia mubunge wa county niwe woman rep na ugo no tuguthie na mbere na gukirumanirira na ndeto ino niguo tukimenyithie mwiroreri wa Inoro TV maria maragithie na mbere na kuhanika guku county ne ya Kajiado moro ni waku githiji ni wega muno mundu gwitwo Wambui wa Macharia wi mwena ucio wa Kajiado na nituguka kuri we nigetha o maundu mara mothe gukorwo ugitumenyithia tukorwo tukimona na ni wega gutware ningi toima Kajiado gutware nginya kumena uria wa Dia kuria George Kariuki wa kiama kia UDA ahotete gutetera giti giake ta mubunge wa gicigo kia Dia county-ini ya Kirinyaga. Kariuki kana GK ta uria oikaine atoretie ang'ethaniri aingi atandatu na kuhota na kuyukia kura 25,000 na ingi 31 reke twambe tuigwe ria gukuhanaga of ID 13, 33, 88 has been duly elected as the member of National Assembly for their constituency in the election that was held on 19th of August the year 2022. Congratulations to you. It is now my honor to present the certificate of value to Mheshimiwa Jike, Commissioner Kwamba Watawala in our court. Congratulations and God bless you. Let us appreciate Mheshimiwa. Hakuna mahali kupigana na mtu, hakuna mahali kumwaga damu, hakuna mahali kupigana na mtu. Niko na washukuru kwa mashindano ambayo yalikuwa ya mzuri. Mwisho aseme district na sekta au able to do a very important able to do the master because what we have achieved is fun, but there's more that we want to do.
wa county wa gicigo kia ubunge gia kuria Dia kuni county ya Kirinyaga getagwo GK no ritwa riake ni GK ni uria ananagio no ritwa riake ni George Kariuki na ahotana na kiama kia UDA na kura 25,000 na 31 he kaundu tukuonete ha gathitire tungenda gukuhutirio hanini kegi horo wa riri na njuri kaundu ge kuhutia andu ingi muno na magukena yuma gathiti iriko ya The Standard page 13 gathiti ya Standard page 13 ni kaundu ge kuhutia andu ingi muno na njuri ringi ni megukena ni undu wako tondu kambuni ile thondekete WhatsApp ri ni ratwikiriria atiri Kamau ni uri leftaga group ku left na page 13 gatheti ya The Standard ni gaka geko ndangite kidogo ngariko kagwathia ate riu ri kambuni nyene WhatsApp etagwo Meta munene wayo ri etagwo Mark Zuckerberg arauga mweri uyu ungi kana kwa ihinda ria mweri umwe ni megucenjia tumaundu tuigana ona kuria WhatsApp ine nigetha gwikirwo atiriri no ume group na matikumenya ni waima ukarefti taruka ukamishomoka na matikumenya ni waima mundu uri ukumenya ni waima ari na admin tu admin no we menyaga atengania ni akuririra tondu niki andu ni makoretwo makiuma group ku exit group sometimes causing awkwardness andu makarigo waima atia ngani matia kana gutukua wana ithio tukua group ine yo embarrassment haya ngani ani auma oro drama haya ni tondu maima makinyete no reka tare gukinya ona riu mundu oima ari taru ni de group gekoragwo cia gogoyo no nyume no mundu ro kumenya ni ndoima ari no admin ukumenya tu acio giothe ri gutire mundu ukumenya ati mundu ucio ni oima ungirora utungata wa WhatsApp hatire utungata to cio thiini wa thi na wa gikiro giki ukoragwo na this level of security for their users messages tiko oguo riu no ore mundu ekiraga ka message ka one ithiko tika message rekera ne ko ndai kaci gacoke kehere ndugiga screenshot riu kari riu thimo ndire gaga go screenshot tondu screenshot ni cikorete ikiendia andu muno one haya no no horera mundu thimo na WhatsApp riu miario yo ri ndingeiguika ni mundu ungi no inyore mureko mukigua nginya horo video calls ni cio toiga na chat backups ni kuga maundu maria uraritie matingioneka haya undu ucio ngidona mwega ndukambeta tutine hani ndio ni turacoka horo ya WhatsApp tondu mundu we stand by gwitwo Masewadia wa Muriithi tugucoka hawe ni wahanyita ni hai tabe tuone mundu gwitwo wa Masewadia wa Muriithi nigetha nake atwire maundu maria ahotete kumatha mwena ucio ari mundu gwitwo Masewadia wa Muriithi kiharo ni giaku kuhana tia rucine kwega muno Njoroge wa Kitheji na mwena wa Bomas guku nikuo twambite kabicito niguo gutigirira ati ni twamenyithia mwiroreri wa Inooro TV maundu maria marathi na mbere na makiria thiini wa utari wa giturwa gia president kiria maitho mothe merekeirie mwena wa Bomas niguo makoro makiamukira maumirira ma mubotani wa giturwa giki na ibinda-ini riri Njoroge no ngumenyithia ati kana no tumenyithie mwiroreri wa Inooro TV ati ginyagia riu commission ya ithuro na mibaka etirera njeriria gutara kura cia giturwa gia president niamu form 34A no irathi na mbere na kuingira na ndaikira itho mwena wakwa wa urio ndirona ati maundu maria marathi na mbere na kweumiria thiini wa ruthingo ruria IBC eigete ni ati gikiro form ici cia 34A ikinyete gikiro kia 99 turuma ithano uguo ni kuonania ati no ceceni 31 cia wikia wa kura itigarite kuingira na niguo form ino kana niguo form ici ikoro igikinya 100%. Koguo gukinyira riu gutire nondu munene urathi na mbere utiri urathi na urambiriria mwena wa Bomas of Kenya ukiboko ati ibinda-ini ritari kunene riria ceceni icio 31 itigarite igukorwo ikirekereria kana igituma maumirira mao thiini wa poto ya IBC gutukeboka utari ni bindi ugukiambiriria na koguo mibango ti mingi thiini wa Bomas of Kenya ona gutwika ni nyonete atongoria matiganite magikinyia makuma cia matiganite ni tuonete mwandiki
wa kiama kia Kenya Kwanza, ngwataniro ya Kenya Kwanza Veronica Maina, ona ni ndona munini wa gavana wa Nyeri Caroline Karugu ario guko ne ndamona, na aya no amatongoria aria nyonete guku ibinda-ini riri makomishona makomishona ma IBC matire marajia gwikinya, no ni meboketwo makoro magikinyia ibinda-ini rite kunene, na kwoguo ngigutariria banini ni ati mumirira andu no marathi na mbere na kwamukira mumirira, kana mumirira no marathi na mbere na kuonanio thiini wa poto ya IBC, na kou ni kuria mundu wothe ena wiyathi wa kuthie na mbere na kwirorera, na otoguo andu makoretwo makiuria ona thiini wa nenda cio kinyaniria niki kwina ngurani cia mumirira. Twirorera ceceni ino turona ngurani ya mumirira, ino engi nayo ironania maundu ngurani, andu magakiuria niki kwina ngurani iyo. No commissioner ma IBC ni maratariria ati maumirira macio andu marona thiini wa ceceni itiganite mena ngurani, te kuga ati ni ngurani muno. Ngurani ni ati riria ceceni ino tondu nyumba cia mohoro ni irabeirwo wiyathi, ni ciabeirwo wiyathi wa gukorwo onao magitarira na njira ciao mwanya, no ati ugakora riria ceceni iroya maumirira mao kuma mwena muna, ugakora na yeno engi iroya kuma mwena muna, na kwoguo gugagukora na ngurani iyo, na kwoguo ti kuga ati maundu uguo niguo kana icio macio ni maumirira maria marekereirio ni commission ya ithurano mipaka. No uri ati ceceni ngurani kana nyumba itiganite cia mohoro iroya mohoro maya kuma miena itiganite, na nikio urona kwina ngurani iyo, na kwoguo muthie-ini wa thiku maumirira mothe megukoro magitukaniro kana megukoro makithoma undu umwe. Kwoguo mwena wa Bomas of Kenya no tuthiete na mbere na gweterera tukoro tukiigua kana tukoro tukiona utari wa mbiriria, na kuringana na uria commission ya ithurano mipaka itumenyithetie ni ati muikariri giti Wafula Chebukati ni egukoro akibeana ndumiriri wona ciebada thaa 4, na kuringana na thaa yakwa ni ati tutigetie kindu mathaa meri, na niguo commission ya ithurano na mipaka ikorwo igitumenyithia gukinyira riu makinyitie ba muthenya wa ira mathaa